U današnjim sportskim uspomenama prisjetit ćemo se jednog velikog hrvatskog sportaša, čestitati jedan rođendan i proslaviti jubilarni gol, te na kraju vratiti se na početak jednog velikog sportskog natjecanja. Najnoviji uspjesi Gorana Ivaniševića prilika su da se podsjetimo starih teniskih mušketira. Jedan od najboljih među njima zasigurno je Franjo Punčec, koji je rođen na današnji dan 21. studenog 1913. u Čakovcu. Svoju bogatu karijeru Punčec je započeo u rodnom gradu, a početkom 30. godina odlazi u Zagreb. Punčec je 7 puta zaredom od 33. do 39. bio prvak bivše Jugoslavije, a naročito će ljubiteljima tenisa ostati zapamćeni njegovi nastupi u Davis Cupu, gdje zajedno sa Josipom Paladom dovode reprezentaciju do pobjede u europskoj zoni godine 1939. Iste sezone postaje i polufinalist Wimbledona, a na svjetskoj rang listi dostiže 4. mjesto. Tenis nastavlja igrati i poslije Drugog svjetskog rata, a godine 1947. napušta Jugoslaviju zbog neslaganja sa tadašnjim komunističkim režimom. Franjo Punčec umro je prije 8 godina u Johannesburgu. 16. studenog 1948. rođen je u Splitu najbolji hrvatski boksač svih vremena Mate Parlov. U bogatoj karijeri osvojio je u poluteškoj kategoriji sve moguće naslove, kako u amaterskoj, tako i u profesionalnoj konkurenciji. Mate Parlov bio je olimpijski pobjednik, svjetski i dvostruki europski prvak kao amater i svjetski prvak u verziji VBC kao profesionalac. Uz čestitke za 45. rođendan i želja da se u hrvatskom boksu uskoro pojavi još pokoji Parlov. 19. studeni 1969. bio je u Brazilu dan velikog slavlja. Karioke znaju napraviti spektakl od najmanje sitnice, a kako ne bi od proslave jubilarnog 1000. gola najboljeg nogometaša svih vremena Pelea. Tog dana je Edson Arantes do Nascimento, ili jednostavnije Pele, postigao svoj 1000. službeni zgoditak. A bilo je to u susretu njegovog Santosa i Vasca de Game, 11 minuta prije kraja utakmice. Dovoljan razlog za slavlje u čast kralja nogometa.